Ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya kuri isi mu ncamake amakuru ari bugaruke kuri zingingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Gasabo umugabo aravugwaho gusambanya umwana w'imyaka 3 ndetse agasambanya ngo n'undi we yibyariye w'imyaka 8. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugabo wo mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye ukekwaho icyaha cyo kwica umugore we amukubise ishoka mu mutwe. Muri Kenya benshi bababajwe n'amafoto y'umuzunguzayi yakurubanwe n'abari mu modoka wagenda n'amaguru kugeza bamugejeje kuri polisi. Aya makuru hamwe n'andi ku buryo burambuye ni mu kanya ntujye kure. Njya kugezaho nitwa Abraham Uwimana. Kaze mu makuru arambuye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umugabo wo mu murenge wa Mbazi mu karere ka Huye ukekwaho icyaha cyo kwica umugore we amukubise ishoka mu mutwe. Uwo mugabo w'imyaka 59 yari asanzwe abana n'umugore we Mukeshimana Claudine w'imyaka 44 mu mudugudu wa Kagarama mu kagari ka Tare. Amakuru atangwa n'abaturanyi ndetse n'ubuyobozi muri ako gace avuga ko uwo muryango warangwagamo amakimbirane ashingiye ku bushoreke kuko uwo mugabo yari yarinjiye undi mugore mu murenge wa Simbi. Ibyo ngo byatumaga bahora mu makimbirane adashira. Umwe mu baturage bari baturanye nabo ngabo yavuze ko bakundaga kugirana amakimbirane kuko uriya mugabo yari afite undi mugore yinjiye Simbi, noneho umugore we yananirwa kubyakira bigatuma bahora mu makimbirane barwana. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 25 Werurwe 2021 ahagana saa 11 n'igice z'umugoroba nibwo abana babo batase bavuye ku ishuri bageze mu rugo basanga nyina yapfuye batabaza abaturanyi n'ubuyobozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbazi Uwimabera Clemence yabwiye igihe ko uwo mugabo amaze kwica umugore we ngo yagerageje guhunga ariko akaza guhita afatwa. Ati amaze kumwica yagerageje guhunga agana mu ishyamba ry'ibisi bya Huye ariko gufatanya n'inzego z'umutekano arafatwa. Ubu wafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngoma mu karere ka Huye. Uyu muyobozi yavuze ko uwo muryango bari basanzwe bawuzi kurangwa mu makimbirane kandi bagerageje kubunga babemerera ko bagiye kwisubiraho bakabana neza. Yasabye abaturage kwirinda amakimbirane kandi abafitanye ibibazo bakabikemura mu mahoro cyangwa bakegera ubuyobozi bukabibafashamo bakirinda kwicana. Uwo mugabo n'umugore we bari bafitanye abana 5, umurambo wajya kwigendera wayisujyanwa ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHIB. Dukomeje kandi n'amakuru yacu avugwa mu Rwanda. Depite Uwingabe yatorewe kuba umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda. Inteko rusange y'ihuriro ry'imitwe ya politike mu Rwanda NEFPO yatoreye abayobozi bashya barimo Depite Uwingabe Solange wari umuvugizi waryo na Ngiruwonsanga Jean Damascene wagizwe umuvugizi wungirije. Inteko rusange yabaye kuwa 25 Werurwe 2021 yanatorewemo umunyamabanga nshingwabikorwa w'iri huriro Gisagara Theoneste wo mu ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PR wasimbuye burasanzwe Oswald. Uwingabe no mu ishyaka rya gisosiyaliste rirengera abakozi mu Rwanda PSR mu gihe umwungirije Ngiruwonsanga ari wo mu ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi UDPR. Uwingabe yasimbuye senateri Uwera Pelagie wo mu ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD. Itegeko rishyiraho NFP National Consultative Forum of Political Organizations riteganya ko umuvugizi wayo atorerwa manda y'amezi 6 mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa hari imyaka 5. Ikinyamakuru The New Times dukesha inkuru cyanditse ko muri inteko rusange yabaye kuwa 4 kandi hatorewemo abakomiseri barimo abashinzwe imyitwarire, gukemura amakimbirane, igenamigambi, imikoranire ndetse n'ushinzwe itumanaho. Ubusanzwe ihuriro ryagiyeho hagamijwe guhuriza hamwe imitwe ya politiki n'amashyaka mu Rwanda kugira ngo abayarimo bagire urubuga rwo kungurana ibitekerezo no kuganira ku cyerekezo cy'igihugu. Ni ihuriro rigamije kubaka ubushobozi bw'abagize amashyaka atandukanye binyuze mu mahugurwa n'ibindi. Uwingabe Solange watorewe kuba umuvugizi w'ihuriro ry'amashyaka ya politiki ni umunyapolitiki wavutse kuwa 5 Ukwakira 1970 akaba afite impamyabumenyi y'ikiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'amategeko bijyanye n'ubucuruzi. Akaba yarayikuye mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Mbere yo kuba umudepite mu 2018 yakoze mu bigo bitanga ubwishingizi mu Rwanda aho yagiye ayobora amashami yabyo atandukanye ndetse akaba yaragiye akora mu myanya irimo ushinzwe abakozi n'ubuyobozi ndetse akaba yaragiye abo mujyana mu by'amategeko. Uwingabe yavuze ko muri ayo mezi 6 agiye kuba umuvugizi wa NFP azibanda cyane ku guteza imbere gukorera hamwe haba hagati y'abayobozi bashya batowe ndetse bakita cyane ku nshingano z'ihuriro zirimo ukudaheza no guhanga ibishya.
Uwingabe wo mu ishyaka PSR avuga kandi ko mu bindi ihuriro rizitaho ari ukubaka ubushobozi bw'abagore, guhugura urubyiruko ku mirongo n'amahame ya politike kugira ngo bumve kandi bayumve kandi bayasobanukirwe, bityo bagire uruhare mu iterambere ry'igihugu. Komereza kandi mu karere ka Gasabo, umugabo w'imyaka 45 y'amavuko utuye mu kagari ka Ruhango umurenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo aravugwaho gusambanya umwana w'umuturanyi w'imyaka 3 n'uwe w'imyaka 8. Aya makuru dukesha BTN TV yahamijwe n'umugore w'uyu mugabo wavuze ko yamenye uyu mwana w'imyaka 3 yasambanyijwe, avuga ko uyu mugabo we yamutumye ngo azanire biswi undi mwana, hanyuma ngo uyu mwana yagera mu nzu agasanga amaze kumusambanya. Uyu mugore avuga ko nyuma uyu mwana witwa Ngenzi yaje kumubwira ati mama uzi yuko papa na Denise yambwiye ngo bakoze udupipi. Avuga ko yahise ahamagara uyu mwana amabaza uko byagenze nawe arabimubwira. Nyuma yo kuganira n'uyu mwana yahamagara urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kugira ngo rumenyeshe iki kibazo. Kuko uyu mugore akomeza bivuga si ubwa mbere uyu mugabo yabavuzweho gusambanya umwana, kuko tariki ya mbere Mutarama 2021 ubwo yari yiriwe mu kazi mu Gatsata, ubwo ngo yatashye yageze mu rugo asanga ikariso y'umwana we w'imyaka 8 mu buriri bwabo. Yabajije uyu mwana icyabaye ntiyamubwira, yongera kumubaza muri Gashyantare 2021 amusubiza ko se yamusambanyije yasinze. Urwego rw'ubugenzacyaha rwageze aho bikekwa ko icyaha cyabereye, ariko umugabo yari yamaze gutoroka. Soreza amakuru yacu muri Kenya, abagabo bashinzwe umutekano mu ntara ya Kisumu muri Kenya bari mu modoka bakurubanye umugore ucuruza imbuto ku muhanda azwi nk'umuzunguzayi, bagenda bamukurubana kugeza bamujyanye ku biro bya polisi yo muri ako gace. Uyu yakurubanwe n'imodoka igenda kuko ngo yacururizaga hatemewe. Uyu mugore yagerageje gutanga ruswa bibi by'ubusa, bavuga ko umwe muri abo bagabo yamufashe ukuboko, ubundi imodoka bahita bayiha umuriro we bagenda bamukurura hasi. Aba bagabo bashaka kumugeza kuri station ya polisi, gusa ababibonye bahise bakurikira iyo modoka ya pick-up bari barimo ngo babuze gukurubana uwo mubyeyi. Habaye igisa n'imyigaragambyo kubera icyo gikorwa nk'uko ibinyamakuru byo muri Kenya bibitangaza, gusa polisi ngo yahise itatanya abari muri icyo kivunge bamagana iyo myitwarire y'abo bapolisi. Guverineri wa Kisumu Anyanganyo avuga ko abagize uruhare muri iki gikorwa bose bamaze guhagarikwa ku kazi mu gihe hatangiye iperereza. Reka mushimire cyane ko warunkurikiye muri aya makuru, na makuru akugeraho binyuze kuri isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagisaba gusiga ubikoze kugira ngo nane makuru yacu ntakagucike ahubwo ajya kugeraho mu ba mbere. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza, munogerwe n'ibyo muri gukora byose. Nge nitwa Abraham Uwimana.